tin dore oti wang wat kamo beneno be pa dago ma gele mono wajin catchment area mo nuoni ngo catchment area ni lep mo ye pe onyo twal tike ni lo pol pingo waju keman nendu juwana woro ka chel gemma de time kendano mo wajini beru current it's a bit en ma do ukara ngechi koko ruju voara ubertie e dago me river peje en ka go amer en ingerno inget singabel ma unyok mo ukati gemire ni matek twa me ketu ye gang mo but ene go mo idibi donc ma pia wadonyo kenyi amer wochuni Ministry of Water and Environment uye ni dago umierge kwa uye mwaka mene uye mwaka elfo ario kia bichel ma utikate kijang tiche magwa ko dago mapat meno penche melo Uganda makikate kwere mwaka elfo achel kimia bongwen kipiar bongwen ya bichi wayo kama lengi tich pa in tich pa an tich pa doak tich pa lo loj tich pa ke kal kwa tich pa lo di rutini game ni ko chongi dago mier ke kwa dok pere tek ni mier ke kwa dago lok en ma an lo ni ti ni pen chek me kabir burumwa act nama mia chet ke piar bichu yario ma wadu ni wan mier kwa dago joma ke yer ko gwa dago chake iro ma pin me dera chelo LC wotigilo mema maneno ko gwa dago wobino LC3 wotigilo mema mador lo ko dago para wobino pere LC4 wobino pere 5 charker we parliament wotigi jole ene dujuwen donc inoni kamente ukate kete merge do kwere ma waro wajani ngo guideline donc guideline per tekati ngom per tekani tich pa wan en mo tiuni keta wa dor kwere en keta wa belanyo kwere dago kawa tiu ma be nyuri dago wow en kawa tiu ma raj tendo ko ni dago wan wa bal donc per tekni dago mo gwa ni konyo wa gilok me pi ni mene pi me teru pi ni mene pi me lo ko bon pi ni mene pi me lo pi ni mene pi ni kakoni chahu wire magi bara gele mo milan and sea bridges di chengul ngene pi liete ka pi liete adu aluone charmaro utienu pen do ngi ka ngom do o tika kwe lier mai pi me ngom cheri pi maro eno we utienu ka ini wor ku dik ton ka ini wor ngolu pi ino te vu te mor ini no eno mor bale water cycle not complete donc mo kene ma per tek lo ma mero wacho pi eme winyo wa wene ke gwa ka dago konyo wa lewa maro konyo wa do ma temo irrigation come no premier kel engine iti do nge sola ma piu ma be konyo wa gi fu a cholo fu nge dago wa chon cherle wi du no onu ite kono chere koro igankan koro ino te kenyo mu te kenyo chere ichwero ita ya padola ino nyanya te kenyo ware chere ikoj me area me ngap ino jima ana kwa jene weng dano tim do pulu ma pate kenyo kamu beru dago wa chon achulu berka kome kwere wilo berka kome kwere menongo kweyo megeru ge kenyu peta twan donc ma pat le enemi wati kwere meti mo ga mo ma pat donc konyo wa me matu anyai ma wana waje absorbi wi maraju dago mara weng biri ye ma pat le enemi woneno benni e kabir murumu wa kelo yor ko moya pen law pin ma liet diko ma ngi na we donc ma pat le enemi e local government act penchek metadero e mo elfa chel
mia bongwen ke piera bongwen wi abero kere lo kom pi kere lo kom kamage yoke ye manyuti den lokani gamel mete der ker meneni ka kenyu ne ke bo bet ma be ma mon wa empowering the local authorities the plan manano ne donc mi ramer wo jowa are ma ken arati ka logo ye me unifat an wi po ma arabiyo guru ma ala ten arabiyo guru ka inyo lok me kwan wa el fachel ki mia bongwen ki piara boru ya boru mere mo ma arabiyo guru ka inyo kwan donc ma arabiyo ko ki gon squatter kama kumber ariat pa Dr. Loertie Magaloni General Medical Services, something like that. Enna beru kenyo. Pibu gibahai. Pibu gibamon patatin patalian. Kakenyo nanti bau dilia. Kakenyo nanti bau dil. Pino te kapera chel kiken. Anything no. Pino te inge office pa National Water and Sewage Corporation. No te wang era chel kiken. Wang ete bieno beru chalo kom block may going 99. Kom bieno beru chalo kom cementi. Beru grey. Abur. Dano pon bi kenyo. Dano lo bon kenyo. Enta. Pe miri me kom. Di chao getu giru kenyo. Di chao lanyo kenyo. Magi chao lanyo. Mano kenyo piage lanyo. Wanyik lum kulu chala juu. You kid lum mabiru en chalo top. No pe kenyo. Piano pe ketika yelo ne. Magi chao yelo ka kenyo ni tap. Men wang keto dako. Men kudu dako. Kar men kudu dak ngoma time. Do reo. Ucharo. We nge bahai. Maro dako dong gang kwan nasar. Inge ario de kenyo chao mui. E ario de kenyo ke chao gedo. Kachan fut dulu uchumi. Ana ber kem to ko yani chumi premier gige. Pa gige. Kan me gige ngomo chao tin. Kenyo chao mui pi. Piano gituru gingo. Gituru gikot padago. Dago en me winya loran. Tititingo. Maro pi mati excess mona excess. Maro enti gunia. Ubere chalo moto. Ubere chalo sponge. Kama PTA ma betin muaka non sponge kere maro wen kwan sponge cherno ibi ute don corona tike mani bal ma wana timo enni be bal ma dittu twal bal ma wana timo bal ma dittu twal ko meri ma alo woni guru ko ber chalo Kampala be mopi cha mo ke no pongo bien dago ma Kampala gitu ko pere dano giri dago dano giro tumai dago dano way ngoi dago donc wana tiki gum kanyi watiki dago ario donc daga ario mo wax gulu fut pe loke ene are me wila yibi ka inen o chake i put golden fish mati ke rombe chain o chake are kenyi mon chake ken tungang ko no fuma LC me la yibi ero binu per kenyi area gampa orai LC1 orai ma ini ngolo en puli ki borai ci bin gampa forma dio ma mo Mr. Okwamoy donc ma pat en down tika geru i dago kenyi down geru i dago ma pat en bin wang tongolo ene ka ini ai lum ci ero chere bin logistic up the area kenyu en you mon ma work kenyu chere Veritas Primary School. Kakenyu dano pero why i dago. Amiru buchuba. I are me logistic up. Ilunge dano pero baye. Kadong dano pero te lokani kakoni kot. Why bin kot ma twe bi ma mo lele ngobe mar gana marba. Donc come mo ando dano pero. De mere. Come mo ando chere Natal ene yo a chen ma naka yang yek ma da ka ini kwan St. Joseph College le yibi ene yo me ngol tup che donyo ko ritaw ne ngol linya bay de we ko me down ta fu ma pat da ko ñu dox ka ma ge lo xe morka ge lo xo baaj ge tika fu wa ko mer ma a lo ge tika ko concrete ye pa ngay ka ma gulu city local authority tika nene gon ge tika golo ngolo mu chore yena ge ngeyo seedlings
me basa me nasar come non è nasar che ti fuori che ma che piere qui donc come bini area me colo quarters don't pay no ni colo ma che colo quarters baby no dan to an ni colo era un bel mattress ma che actually ana bur colo ini bur colo ka ini choko dipo no line re ku jare go ki pa no be do to en ko mi don't pay man area che mo wa kiri kot ma tit o agi area me union yo la ibi China o bino pere thrive Uganda bino mara agi golden peace area mo kene go down ki bino kanye ki mara donc mo bino ne area ma kuma tin o do ton lo ko aya ma dong dit lo eni dago me peche street donc peche u chake we unifat primary school a wuce ne ken mo elfa chel ki mi abon wande pia bol ya bo no pete lum kuru mo kenyi pe togo mo be kenyi a wuce pe wang et man tingi office pa national water and sewage corporation kumbini amer wuce ba la wunyira di ka koro chwe kero ne pi ma mo volume of running water agi kwen volume of water running water pi la lele ni agi gangjela ma dir gulu prisons agi gulu public agi a lobo limited la o agi Caltex agi a lobo night club ma como no a lobo limited agi Caltex agi Caribbean agi gang para Piedro agi Gons Quarter bino ko Kenya donc ne ma agi ton mari ne o chok ya tole ka koro tu le ma agi ya tole nya ka o agi Kenya onen la le ma agi boma onen la le ma agi lini onen la le ma agi Gulu Regional Hospital ma agi police chore wen ni wa ma agi Oloruzai ma agi chok ma dit ma agi free zone ma mon da wa chelo donyo Kenya donc ñu di wa wucu ba ka Kenya ti ton ko moma dit ma maro pi ni wen the volume me la lere ni katika chui kit ko mo chui ken nen bi apara ngoya apara bi chere apara bier me duy mo katin per second volume me water me pi la lere no ti 2537 cubic meter of water mamo donc me chui chunya tieni area me forest wood la ro de to ko re ki chara ko donc in métier win in métier i peje lukum in métier peje pudia in métier peje chogo in métier are me pagaya in métier are me abigedi la lelen in de ma in bien gitu ke kama mir ke mat bi la bi ko de mat yo pengon bien in métier bitumi e bibiri e ton pero ma ditu twal bien la lelen katika mod be balo ote la lelen katika mod be balo dikali la lelen katika mod be balo chammi la lelen katika mod be molo leni be molo gwenoni be molo dilli la lelen katika mod be molo choronni so inini ton pero ma wan dan wo be donye mate arida so man kere tekni be kelwi wani wan wati ko merkani me wo nerwa bi lo nerwa keto miro giti kwere gidagwa ka wati kwere lanya lok mo pe bien ma chel kana na wuchu dago ene gumwa ma tit loyo gumni ni ene kabir ma kilo ko lo local catchment area pe ko dago ene yor ko moya dago ene anyim palo tenwa dago ene gen ma maru liero nendu ja waje document tin wone boko ngiju yoto twal pin ka ngiji aro gambur tia pin ka ngiji aro chate koma aro toge wi aro roje tia na andole eno pin ka lieko how do you address bien no daga don pe mamiro o mat o kel ngiju mo kene mamiro kel ne don pe donc ene ten lokene wati ka to bi yoro ko mo donc pe ma don dit loyo ma ko mi wati ko de tar ko te do ni or kamo mamiro mat bier don to mero mat pi chere mo mal o mero ro mi ambi bo mata we o ngo o reflecting liero go ko ba mata go ko ta ma pat ini o mero ngeni
dago in mawa wati kamerika nakona ni eni gwa rechwa eni gwa gwal pakwa eni gwa gorwa eni gwa udiniwa eni gwa kolokwa eni gwa utuwa mamono wa yini ecosystem biodiversity non kwe wala nyoko dan ko mero wati kabino no tian mo ba nyana mo apange jomo kene penge u chai jomo kene penge u tu jomo kene po penge u gon jomo kene po be nano kwa pena ngo o bala ngo gimo e ken ma bale cha ko bale bi town kado bale bi town jomo charo kanu ngoi gulu sete ko lo gulan che wan kono so no wati kamio mo no president ngo maraj no legana ko mer kuman ni lot lodge Lutela, ke kalkwaro, ludini, gai kwani, madam, scientist de law. Wo tim char, megamo chente meditiri, mechata yorkomwa, mecharo anyim pasito, mecharo beberwa, e wel mayot. Lutela mamwa wayar gayera, e rome kansila, ma bich, magam timo chale, in kago timada. Katagar ngor kako timo da no ko timo bal kono kapo ko timo chimiar go medik tik mata donc kana na wachu per tekno ni watiki dago mapod kala area me Lake Victoria watiki dago mapod area me Lake Choga watiki dago mapod area me Kulu Katonga kai chero Masaka ka kinyo weng ti area manuti dago wabiro kwere iyo yam botwa uyam botwa watiki dago makana ngwa chako bale kan jomo yo yam gino chaki guru berche ko tutu ni gino chaki guru so we bale wen donc boto kan peche pertek boto kunu peje mo chaki ngat ni fatini ba o ani tap o doni toji ani tap o doni kweri nail nero ma patgel enini peje o doni abole kubugi donc kawan wona yalo enini mo noni pertek ni wan miero wa go dagwa ko mer pertek total botoni kawa go dagwa ene tan no kani watikelo yor ko mo kawa go dagwa tan o te go ko tangwa ne ko mer tanwa lieru ti gen mamaro lier ne ene dago mer kamo en kan dano karo peva gen magi chweni genin kel gen mo doni environmental phenomena and environmental phenomena dago ene marla ke nidul enu tiang kado ene weng wa bala no kamano gen marni paket ko mer kamay ken wa kero pevo ene wa no ot beru liet ento tiang ene weng mer chet ko e dago kado dago pe mer wo beri e beri buwa mata weng narwe so it's very important per tek tuan donc legana ke bot tadit me wati donyo mwa manya kong bene bete mayas gadene ma ka children's party tie do kachalo radio mega maripo pate palotian actually mayas gaden rather than chara wako benno pero station rather than wako o kamage loke marka may noni oil spill tikana ko jema tem chala nyata oil spill tikana ko gore tikana ko gwal tikana ko jema pot ini weng titie ecosystem neno ma patgele ini walego beni gay lega ma chokki dago ubu dago gay lega upir yen wakalo kristai nyol kristo binu giwe kado ngo binu kaneno ne markete pere tek twali dago wano gore gimoy kenen bu agi town kachero gang kire way kar me pi ubol pi pe won mo ma ibulu city won ba yara ngagi so kado ngulu city kolo chako balo dago jumai chara tamane timoni ni donc legana chako ki gang kwan primary bini secondary wajo gelo tiano dago ena nyin wa dago ena yor kumwa dago ene yang mamet makoro donc dago ene kabir murumu wa ko chwe kawa age kenyu mo bini university angeni university matit chokko do kan ene gul university makiti ko lo tiano karo mo chwin en lo tiene mierko kwan la nyut mabe ni kabir murumu wa nerke gwa o binu bot telo me yera
legana bor ku ni wago kaber murumwa jime ka chako bale ma initi tela wai kare pa ngari gi gini nutime bini ke kalkwaro per tekto tani o chung chalo ke kalkwaro matiyu pedano di chueng ke kalkwaro bet chalo yudu karma be karma raj ba nera nyim bini gang lega uti gang lega mapol eto abe zero in loka kabera chela ria de ngwen ma chel chao di katole uno ber de lead katole ber de lead yan giti ki caritas ene jangi makelu en don lobele enini kawa bino anglican nan la dit bishop manien mo bino ki vika ni kaber murumuwa mier gido so lega na tieni o mier gnen mabe kada o bino boro mego mati dini mislam la dit sek musha kelil kitini o kwanyu lok medago o bet chalu titwa at mako ngej o no pako kwena ia chuli kan angini piti at pako ngej la radio mega motor chalu tigi jomo kenen beno water bet tich mamwa wek waneni dago mamwa o bwago gidong in makoni neno chale enini ni winyu chale enini nong fongi ye ni ini bed ambassador mamwa ini bed la kwa mamwa ni chak wako tegangi daw ka ti tegangi pege lañ pege laño ke manana bera wacha malo yan ka ini laño pi mamiro mol kam miro ero mol yene do be chak mol ki chere jidno tika balongo area edong we ko ni wilba america ko tena en man magi gidwe gen si savea kono ma dikem gi ni savea pagamento magen america wen tikut wako ni ngomi ti nono ni o gwak wiu mada wa wuchu un savea ni o gwak wiu wabi kejo ni mai kumbu before Jesus Christ Bueno.